uthi unyazo lwezulu ubaba uthingo lwenkosazana lwalahamba adweke emampondweni malungena lapha eTheis langena khona nomhlangano wedlula abantu abaningi bafika nabagulayo bafika nabaqhuba ingqola bafika wababeka bodwa abaqhuba ingqola beza la ngaphambili wababusisa uthi basukuma bonke labo bantu ababehleli kuma wheelchair ayibongozi uthi wabe sekuphela lo mhlangano lo udlula kababa eTheis waphuma wahamba uthi abasinda lapho bafonela abanye abahamba ngama wheelchair nabo beza mabefika lapha nabafika umhlangano sewahambile uthingo lwenkosazana seliphumile kodwa emuva umshumayeli lapha eTheis bafonela abahamba nobaba bathi ababike ubaba ukuthi kufike abanye bahamba ngama wheelchair ubaba wayesethi niyabona lapha bengimise khona ithende anobathatha nibabeke khona ubuphelele media bese niyathandaza lapha bekunethende khona lika baba uthingo lwenkosazana ebemi khona ethandazela abantu abagulayo amen uthi khona lokho bebabekile babe seyasuma basukuma laba abantu bahamba nabo kuma wheelchair ayibongosi yasePhana ile umsebenzi yothingo lwenkosazana eyayenza eminingi phakathi wethu uthi omunye mayisuma ubaba engakabi sesihlalweni wathi qhamuka phezulu lapha negcawini edala ehla ngenyawo emgwaqeni nje kuba ubona uyongena kuleli gate eliphezulu wehla wayehamba nezimbuzi kodwa wayengayiqhubi imbuzi ezisayikhaya kwakuuye ohamba phambili imbuzi zonke zimlandela ngemuva zaze zawufika lapha nangasendlini yamakhosi zafika lapho uthi kwabe sekuthuthana impongo ezimbili zalwa le impongo waguquka ubaba wayibheka wayese eyakuzo efike ebamba eyodwa ngophondo sase zima zibhekana wayesebuza ukuthi nibangani wathi nilolani nibangani wathi ningaphindi niyenze lento
uthi waseyiyeka waseyahamba zamlandela zonke lezi impongo ezimbili ezazilwa zayeka khona lapho wangena egeyithini wangena nazo zonke wavala igeyiti wasezipha umbila ayibonke Nkosi yasePhamela kwakuvele uzisho khona ukuthi uzobhekana nobunzima nokhola abantu njengoba ehola imbuzi namanje impongo ziyashaya aphinda icasuluke osesihlalweni kube igama lakhe lithi yekelani lento njengoba asho ukuthi uma ningaboni ngasolinye anohlala phansi nixazulule nivumelane Inkosi yobusise nikuzwile amen Yeza Nkosi mina ngitha nginaye umphuluzi nawo babaye abane mama Ngiphinda ngikhathana zezulu Intana kasezuleni uNkulunkulu andane ethoba ingitholele lokuba ngibe kulesi sikhumbuzo engangena ngaso ngizothi ngangena ngaso ngoba ngingene eJudeya kuhlele esihlalweni othanda lenkosazana kusikhumbuzo amen ngiyafisa ukuthi namhlanje ngibe kanye nani maNazaretha mhlambe inkinga enginazo ziyoshara mangifika phakathi kwaleli khaya ngizokhuluma nje izwi lodwa elakhulunywa mhlambe umlomo wethu amen kuthi ngelinye ilanga ngisendaweni yaseMpumalanga ngihambe kunethempeli lalakhiwa engikholwa ukuthi leli thempeli ngibona eliseduze kwase-Emele elikhulu noma sengikhohle igama lalo ngifike ngipakile lapho ngaphandle engangihamba ngalo lelahle ngingene bese ngifike nginikela ngithi ngiyacela ukuthi ingozi efuna ukuvela ingabe savela bese ngithola isibusiso kwakuye ukuthi mangabe ngihamba ngelolo ngilala indawo engabe ngisuka ngesameni ngishayela ilolo ngihamba kodwa bengilele kodwa ngiyothi ngiphaphama ngiphakathi kwesonto kanjani akabangishambe ngithi ngiphaphame kungathi ngisesontweni kunabantu abagqoke ingubo emhlophe ngiphakathi kwabo bese ngithuka kuphela unompelo ukuthonga akabangishambe ngathi mangifika nginikela ngathi kukhona ubaba ohlezi esihlalweni kwakuthena ngabe esezoshayisana amalolo amabili bele ngishayela nelinye kwangathi uphakamisa isandla wenza njena kwase kukhuzwa uAmen ngase ngiyaphaphama ngaphaphama leli linyilo lekade liza ngakimi
Selijikile la laphuma ngaphandle komgwaqo labheka phezulu akabengishamba. Kwaba kusinda kwami lokho. Kuthe ngelinye ilanga kuzokwakhela leya muzi wasebuyelani. Kulahleka ingane yami iy'nsuku eziyi-7. Kwathi uma ngikhuleka ngibuza uShembe ekuseni ngosuku luka-8 yaphinda yabuya ingane yami ngikhuluma nje khona ngabonga uShembe. Ngabe sengiyithatha leyo nkulumo esibonakaliso sengiyiseJudiya lapho engafike ngayibeka khona lwathathi ngonkosazana qhubeka kule ndawo uthandaze yethempeli lelo ngabengishamba kulapho la ngaqhubeka khona ngicinize ngikhethe inkosi. Ilawo mazwi nami ngalethelela ukuthi ngelinye ilanga uShembe ngikhipha otabeni imali ke lapho emilolo kukancane ukuthi ngishayela sinde imali ke lapho emgwaqeni. Ngelawo mazwi inkosi yobusisana izulu. Amen. Utelane yikwilongo abatilini isilisi yikwilongo izilapho amazilazi ngiyayikhetha inkosi ephakama unyazizulu. Bangcwele siphiwe ithuba nathi ngapha eSuthi ukuba sikhulume ngale nkosi osifike isikhumulo saso namhlanze namhlanje yena uthingo lamakhosazana. Mina ke ngithi inkosi yomusa, inkosi yoxolo ngoba ithi ngixolele ngisho ngaxolisayile. Yeka amalahla asale kuye wena usala ukhulule uqhubeka nendlela. Yayikholela kulokho lenkosi esingayo namhlanje isifundise kakhulu ukuxolela. Ziningi izinto esizibonile nesizizwile zenzeka. Uthi ngelilanga kukhona indoda eyaqhamuka yathi baba kukhona lokhu ongase kusize lapha nalapho mawuphuza nje baba hayi impela ushaya kuphoqa evale. Uthi ngathi kulungile mntanami thatha ubeke lapha endlini ngizophuza. Tema ibhekelele indoda ngaphuma ngachitha ngemuva kwasha utshani. Ithi kwasha utshani baba baqothuka utshani athi hawu sigebengu esongibulala. Kodwa wayibonile wasezulwini. Kodwa kunjalo wathi kodwa sengimxolele kodwa. uNkulunkulu lomangcwele mangabe ekhuluma uxolo ngiye ngikhumbule intshumayelo yale nkosazana eyanukubezwa engwelezane yathi mayifika uPombela uthi inkosi ekhona njengamanje uNyazezulu lwathi lo esumbophisile uma ungamthethelele nawe ukwazi ukuthola isibusiso. Kwajethi inkosazana yakhe ezulwini bangcwele kusebenza uxolo. Isifundisile lenkosi ezingana namhlanje bangcwele. Yathi ezulwini la uyakhona angeni ibala. Inencwadi yathi la ithi khona inhliziyo yakhohlisa. Ithi ubani ongayazi. Asilalele nje intshumayelo beyipostile abafowethu ikhuluma ithi inhliziyo iyakhohlisa. Ize ibuze incwadi ukuthi ubani ongayaziyo. Njoba nawe yokuhlela lapha iyakukhohlisa. Iyakutshela lokhuyana lokhuyana. Ize ikutshene nangomngane wakho ubest. Umngane wakho iphinde futhi ikutshele yabona umngane wakho ave phapha umngane wakho. Lo mngane wakho betshela izinto ezinje uyaqina. Lo mngane wakho ukuthi ngoba usuke usuyibona wena inhliziyo ke leyo kancane. Ayikwazi ukuthi kumbongela kelekeke. Ithi mbongela wazwaqhoka kahle mawubhekelele sithi kodwa umkhele wakho kothi igala leya lakho kodwa liqondene.
manje uyabona ke uthi uShembe lo singaye namhlanje simkhumbulayo ithi inhliziyo iyakhohlisa yayifundisa lokho lenkosi manxele ithi ngelilanga kimi manje yayinikelisa ke yayingahlali phansi lenkosi singayo yayigijima kolayini igijime iphinde ibuyele komunye izothi wena kuukuthi nokuthi impendulo ithi kimi nginikelela indaba yomsebenzi ngobona umsebenzi kunzima ithi kimi cha nikelela inhlanhla wena ithi cela inhlanhla nganikela ke ngecela inhlanhla nami hayi bangcwele hayi angazi singathini ngale nkosi singayo namhlanje ithi cela umsebenzi wakho yayishincwadi yilo nalo ngahlola umsebenzi wakho ithi samanika zokukholwa ngoba hey bangcwele le nkosi singayo isifundisile bangcwele ukuthi yikuthi singabantu ithi lo nalo ngahlola umsebenzi wakhe yebo ukuhlola umsebenzi womuntu ile nkosi singayo bangcwele eyayifundisa lo ukuthi nami nawe asifuni ngekufundise lezingane zijwayele ukuthi baba ukuthi bani ngithi mina awuye umsebenzi omunye awuhlela umsebenzi hawu baba usibamana kaphasanga ungene ngani uzothetha usibamana kaphasanga osho ngendlela uyamhleka ngelindlela yini ungahlola umsebenzi uzothi baba ngiphasile mina uzoyishoyo yena na ukuthi baba ngiphasanga wazoqetshwa uwe uyajabula noma phasanga awuhleli ngani umsebenzi wakho yilo naloyo akahlole umsebenzi wakhe isho njalo lenkosi esingala namhlanje inkosi yoxolo Nkosi kusise nengizwini awuza kumaba ngiyabingelela abangcwele kwelonyazi igama amen amen Jobenke zokumkhonza uThixo sendabeni enkulu endabeni yothingo lenkosazana Nganisa kwethu sibabaza into esificile lesiyibonile ezweni lobabamkhulu esasingayazi Thina sasazi ukuthi linye igama elikhona emhlabeni eliphisayo kanti sifihlelwe indaba enkulu ukuthi nathi uNkulunkulu ngoba esidalile nje nakasidalanga ngoba engasithandi uNkulunkulu wasidala ngoba esithanda Nganzakwethu ngiyakhumbula abantu basekhona abantu besaphila abantu besayigcina imithetho kaNkulunkulu babengafundile bengazi lutho kodwa indaba kaNkulunkulu babeyazi ngoba ihlazo into ihlazo babengayithandi Nganzakwethu uhambe kohamba waze wafika lesikhathi lapho sekufika abantu bephethe incwadi kuthiwa abantu abakholwe ukuze bangene ezulwini base befika ke abantu abafika nencwadi bethi asikholwe hambe besishumayeza kodwa nami inenkinga mina ngoba isikhathi esiningi ngikhulelwe lapha na ezweni lasefayede emabhulwini impela
saselusa lapha selusa inkomo zamabhunu lo baba bethu abasalayo uma ngabe inkomo zebhunu engabuyanga babexoshwa bashaye futhi ngathi mangithi ngiyibheka le ncwadi mangibheka lo muntu okhulunywa ngaye lapha ngabona ukhulunywa ngabo labantu ade siba ngabe uzoshayila ngalokho yodipha sifuke ebusuku siyofihla inkomo zobaba ngoba ziyabalwa lezi inkomo kufuneka ukuthi zingabi ningi njengezabo mase ngibane inkinga enkulu indaba yomlulu wahamba ngaze ngahamba ngayiThekwini nje bangifika eThekwini ngafika kukhulunywa leli gama kuthiwa hayibo ukhona umuntu okhona ukuthiwa uShembe bamchaza lo muntu mabemchaza bathi cha ke hlubene noJesu uphuma kuba Jesu lo muntu kodwa manje yena usinyelwe esizweni esimnyama nasengithi yawo yakhona impela uNkulunkulu akasidalanga ngoba engasithanda uNkulunkulu wasidala ngokusithanda ngabe njalo sengiyilalela le ndaba ngithi mangigibele isitimela uma ngabe ngifice le ndaba ingakhulunywa ayi batheke kabi ngizama ukuthi ngiqalaze ngishintshe ikhoji ngifuna ukuzwa le ndaba ngizwisise kahle ngamsa ukuthi ngayilalela le ndaba ngabuya ngeze ekhaya ngathi mina ayikhona indaba engiyitholile ngithola indaba kaShembe fucakala ukuthi lento engikhulumayo ekhaya mina ngifana nomuntu ophambene ekhaya ngasa ukuthi ngahlala njalo ngicela uNkulunkulu ukuthi mhlamane sengikholwa uma ngabe ngiyokholwa ngikholwe kule nkolo ngasa kwethu wahamba ngaxakeka ngiqashiwe emsebenzini uma siqashiwe lapho mangabe sengena lo luhlelo lohulumeni omusha wasethiwa siyoshintsha ama-ID sawashintsha ama-ID sonke emsebenzini kodwa mina ngaba nebhadi elami ade azibuke wahamba ngathi mhlawumbe ngona ngashaya i-ID eThekwini ngabuya ngizoshaya kwaNongoma bahlanga ngibuka nomoya bayishintsha bonke ama-ID abantu manje besebenza ama-ID mina ngedwa kusenodumpasi wasuka umlungu wayesiphethe eMabhalane esuke eMaritzburg ngizwa sekuthiwa ngiyabuzwa office uma ngabe ngifike e-office athi umlungu uzulu lithi mina yebo athi ngoba nami ngiyabuka lapha wena uzulu ngokwaZulu pho manje kwenziwa yini wena ukuthi manje bonke abantu sebeshintshile amapasi amadala sebenama-ID wena kuwe wena inkinga yini kuwe ukuthi mina angazi sengihambe ngehla ngenyuka ngifuna ukushintsha i-ID yazishintshela wasethi kumlungu lalela kezulu ngoba uma ngabe ngubheka phansi ngiyakuthola ukuthi umuntu ozimiselayo ngokwenza into manje sengizokwenzela mina number manje temporary number manje ukuthi inombolo izolingana ne-ID uma ngabe kusewashaya isikhathi engizokuqalela sona ungavumile ne-ID nami ngayikho into engizoyenza nyobe sengiyakusula emsebenzini ngabe sengicabanga ngikhumbula esitimeleni ukuthi hayibo kunabantu abebekhuluma esitimeleni bethi uShembe uthiki ngabe uShembe lenkinga enginayo manje umsebenzi ongiphelela ngenhlanhla abasebemkhomba eduze bamkhomba lapha eBish ngabe sengisuka ngaze ngisho ngasemsebenzini ngasuka ngakuyena kwayilo uthingo lonkosazana ngafike ngaguqa ngathi inkosi umsebenzi uyangiphelela manje i-ID yami ayibuyi bathi uthingo inkosi kubusise izobuye i-ID ngasuka lapho ngakusasa ngaya emsebenzini ngahamba ngabuyela khona eHome Affairs ngafike ngamulayini ngaye ngasondela ngafika kulo ulapha kwikhompyutha ngafike ngamnika wafika waphantsha wanika imikhaya wathi yena hayi ID yakhe ayikho ngama ngathula ngakufika kancane ngadedela lo ngilandela ngemuva ukuthi
edlule uthe mangabe edlula kwaqhamuka indoda yaqhamuka ngemuva yeza le ndoda iza kuyicomputer engenamuntu le ndoda le ikhuluma engakuzwa ukuthi ithini kodwa manje ikhuluma nami kodwa manje ngithi thini afika ivula icomputer ishaya ayisikhipha ipeni ayisibhala phansi ayisithi hamba ulungisa indaba yakho ye-ID ngahamba ngakwenza okufanele ngikwenze kwathiwa ngidlulise u2 weeks kule sikhathi isonto ngibuye nangempela ngenza kanjalo ngathi bangifika bafike bayidonsa i-ID banginika kanisa kwethu yile umsebenzi esibabazayo ushebe ukuthi uNkulunkulu wasithumelela yena emhlabeni ukube ushebe uNkulunkulu akamthuma ngishebe ngazi ukuthi ngabe sinjani emhlabeni ngabe ukuhlupheka sinjani ngakho ngeke batshela abantu ukuthi mina alukho usizo lwesulushembe mangabe unenkinga hamba kushebe ungawukhona ukholwa kwasekuphakameni akuyona intando yakho ukuthanda abakini noNkulunkulu kodwa wena bika usizo luphethe wena kufanele uyihlala phansi ngaliza wethu ngeke ngaba nomfana wami engamzala ephila engenalutho okuthiwa uqaphelana le ngane ekhaphe kwahamba ifunda yasuka le ngane yavele yagula nje yaphathwa isisu savele sakhukhumala wangathi ibhola ngehla ngenyuka kuyakubathandazi ngeke uzangoma kuthiwa hayi zinkinga zasekhaya ngehla ngenyuka odokotela bathi hayi kunento ngaphakathi eswini okufuneke bayahlinze bayikhiphe ngathi ngithi yabafika bathi hayi akuyona lento besicabanga ukuthi iyo ngehlahla ngathi mangifika kwathi ushembe uza lapha elini uthi ngathatha lo mfana ngafika ngabuye eThekwini ngathatha lo mfana ngamsothiweni ngafika ngambika ukuthi ngenkosi nayi ingane yami iyagula lapha ivele ikhukhumala isisu nje angiyazi isisu kube ngathi siyibhola isafuna nokuyofunda esikoleni ingane ziyayihleka wathi uthi inkosi kubusise thenga amafutha lapha ukhothisa lamafutha lana izophela yonke leyo sebenzisa kumkhoza uThixo ngakwenza lokho ingane namhlanje iyaphila ayisafuni ngisho ukuze esontweni manje sivele sihlale ekhaya ngisazi ukuthi kwenzekile ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu ashembe angene enhlizweni yakho ngoba ngeke ngimtshele mase ngicasule ngithi njalo wena impilo yakho njalo ikushembe wena kodwa manje usafuna ukuze esontweni njengoba ezomkhoza uThixo ngavisi ingazithuba inkosi ikusise elizwini amen Viva pueblo, Benamani, Zane na Senage nangu Yalukhetha onyazi bezulu lwasePhamenameni. Siyabonga baba mfundisi. Sibingelele ithuba osicelona. Sibingelele kubafundisi, sibingelele kubagcotshwa bebonke abavangeli, abafundisi, abakhokheli nehamente lenkosi. Amen. Uthi ngolamakhosazana nami ngizosho ukuthi ngiyalwazi, ngilizwile, ngilibonile, ngizwile lapho bekhuluma bethi inkosi yomusa, inkosi yothando, inkosi yoxolo impela. Basho njalo nami ngibonile ukuthi inkosi yomusa. Ngilibone phi? Ngilibone ngo 2011 eGBC la lapho engaya khona sengixakekile. Bengidla lonke uhlobo lwesidakamizwa, awukho usidakamizwa ebengasidli. Bengidla tshwala lonke uhlobo lwetshwala, ngidla lonke uhlobo lukagwayi. Kodwa ngahamba ngaya othingweni lwamakhosazana 2011 eGBC. Ngafika khona, ngaguqa enkosini ngathi, Nkosi yamakhosi, ngibanjwe isidakamizwa, siyangivalela ukuthi ngize ethempelini. Ngiphethwe isidakamizwa ugwayi. Uthi awu ubika ugwayi. Ngithi
baba uthi ubika ugwayi wodwa utshwala ubushiyelani why ungabubiki utshwala ubushiyelani kwaba nzima ukuba nami ngithi ngizothi inkosi notshwala kepha ngabe senquphaza ngenhlanhla yathi inkosi yomusa shiya izidakamizwa shiya konke okubi ubuye size ethempelini ngenhlanhla inkosi kubusise ngenhlanhla ngakujabulela lokho ngahamba ngabuyela ngangimhlali wasenseleni lapho engangihleli khona ngisethempelini emfuleni kwesikamshumayeli umkhwanazi kwabakakhoza ngafika khona nami ngizama ukuya ethempelini ngizama ukushiya ngilwa nogwayi ngilwa nokushiya utshwala ngihamba esontweni kuthi mangabe kwenzeka kufika leso simo lapho ngizothi ngizwa khona ugwayi unuka kamnandi ngicele ngithi ngicela ungibhimise mhlambe kophethe ugwayi lapho kuzoba sengazuthi ngicover sonke lesi sikhathi kade ngisimile lapho awuye inkosi yami kube ngathi ngicover lesi sikhathi kade ngisimile ngendlela engizobhema ngayo ngenhlanhla ushembe emuhle ngilapha namhla ethubuke ngiguqile ngiyakufakaza uthingo lwamakhosazana lungikhiphile lwangiyekisa lezo zinto kumanje ngisethempelini ngiyayibonga inkosi yamakhosi nakuba okusele kube sekusala endodaneni yami ayifuna manje ukuze esontweni nansi khona namakhosazana nginawo ayeze esontweni alikhuthalele isonto ashayingidi enza yonke into yona cha ayizwani inhlabo nesonto isingenele gwayi tshwala yonke into kwehlele kuyo ngithi uNkulunkulu noma ngabe isidalwa sakithi sehlele kuyo ngiyacela ukuba uNkulunkulu kaShembe uNkulunkulu womusa akwazi ukukwehlisa konke lokho ngicela zonke izinkinga zakulo yamuzi ukuba ngizibeke ngizithule onyazini womusa wenkosi yamakhosi amen ukuphelele media amen amen oh indaba uthathi lutho unesi lakho yabonga madala baNkulunkulu sibonga umfundisi wenkosi ukuthi azikhulume ngothengo lobathiya uthengo lobathiya sebenzile kakhulu madala baNkulunkulu uthiko ngilapha bani kwasilile wapheli kwamasho lapha bengisebenza khona uthi elilanga ngilele kufika uthingo luthi uthingo hawu dalisuthi bani laba ngidideke mina nithi bani laba olapha ngithi na lawa baba kulezi nduna la noma bhalane yonke nje inhlobo wathi obenzani uthi na baba angazi uthi babheke labantu babheke bazobulala udlala vele lapha kwamasho vele kwakusile kwapheli vele athi babheke kuphela insuku ezintathu kwakuyisabati oxa kwakuyisonto uvele qhamukele izinsuku bezibisi emini cishe kulako ethi lapha ethi nje kuya ko9 uvele izinsuku ayibhekelele eminyango nje endini nomndeni wami nje engithini nawo ithi zisile izinsuku zacela ubani lelo babundwana mathini bathi bese sidayi bese zisile asihambe siyelele njengase sound kanjani tani ukhona esifuna ukuxoxa
Masifika lapha lezi insizwa nazo zithi hayi ndoda size kuwe le ndaba ukuvota kodwa lithi nayo le ntombazane yasho nayo kwabathi bathi votela lo muntu uyeke lo nomvotelayo akahle mafuthi lokhu ngeke ngikwenze ngamane nambe neyakhona bathi bona silapha phela sifikele zeku lalana la yendlini ke manje ndani sathi besana angimi ke ngazi noma ngaqhamuka noma ngani enokwini ngathi ngibuya lapho babe ngasekho lapho obani hawu labanze balekile ayi uhambe uthi uphela inzuku embili ngakusasa khona owayi yikhansela bevele lezi insizwa zimhlasele bese bexhomana zodwa abanye basuku baye enani lo muntu mabe ngamfikela endlini bafika bathi bafika intombazana intombazana ayikho bese bethi ubani intombazana ahlala nayo bese bethi cha ake sendle ngikhuluma indaba othi bese bethi cha intombazana ikhona isendaweni ethile iphi ifona bese beyifonela ize ifike ikhona bese cha sicela ufonele umkhwena wakho siyamdinga manje nangempela imfonele intombazana uthi uyashesha amaduzane bakujahile ujahile kunenkulumo ekhona mabe fika lapha lo muntu le ndoda lensizwe ifika la iyafika lapha lensizwa hayi bathi kulungile ke wena ngene endlini hayi lezi imshaya lezi insizwa ngebhamu imshaya mkhulana awu uzowenza kanjena awu uqhube isikhathi bese ngiphuma untamba amanyana nje khona intombazane umfana wayifikile lapha ngiphuma ngithi ngibheka lo mfana bangithi ngiyaphuma ngiyambheka kathi la kuyaphuzwa ngale ngento bangithi ngiyafika ngibheka lo mfana angimtholi base ngingamtholi uthi ubuye kuvele qhamuke lezi insizwa qhamuke lezi insizwa yodwa ihlensizwa ume ubani ngifuna la ubani bumenzani isho lesizwe angiyazi yayazi kodwa ilokuzana iphoyisa ithi umenzane esizwa njalo kuyibona izulazula lapha endlini njalo mangemsebenzini vuka ngo4 ihlalile kodwa mangiqhamuke yabaleka ithi lensizwa yake sekufikile isho mayikhipha isibhamu kanje imi njengalapha isikhiphe lesibhamu sothi besisikhoka ithi lalela ke unjengamazi yakushaya vele ngejulele ngimi isikhoke ishaye le grip yakhona le igrip vele iqeke ithule ngibheke iqhubeke iphinde isithathe isipini ilokuzane ikhokhe lekuzana ithi yashaya isithathu ivele iphinde ke isixeke lento yakho nabayishaya ibesithi lensizwa bese ngithi mina wendoda lento yenza uzoyimela yini avele simi isibhamu athi yaxosha siyo uzoyimela yini aze sithola sami akhe phansi abalele chabe uphele ngene efamily le family nguyo awukutholi umsebenzi so nesikhathi igama lakho kuthiwa kwa NCP inemali mthi nesigebengu inabantu futhi abasebenzisa umuthi kakhulu bengifika khona la ufike ukuthatha abantu abawu7 usale kanje uphinde uthatha abantu ambala ngisale kanje ngaze ngaya enyangeni lezulu lapho ngafika ngaqola umsebenzi lapha ngafika ngawuthola khona sengilapha ke phakathi uthingo mase ngisebenza lapha nginikeza uhayista banguthatha lo wayista kwaphela insuku embili ngawufunda ngasebenza ngadonsa ithe uthema sengizoza kuyilokuzana yini lozana yakhona ngathi amakhaza akhona akhelwa phakathi asebenzisa lokho okwenza izinkwa yangisengilibe ukuthi inkulu nje lefem mangikwenza lento ngena ngaphakathi aphathi nogesi manje lento mawuphakama oyster uzofukula lento mina ngisanakile ivele ifukule lento kufika insimu zabelungu
ngele ngehle ngithandaza baba baba ule kusazana sengolile baba ngiyacela lento bangayiboni inkosi yamakhosi ngoba uyibona kwaba so bonakala kakhulu impela athi ngicela iziyophela le film iphele iwe mayino kuyiwa bengayiboni nanga impela wenze kanjalo azange bakubona tili yazi hawo ifilm batshela bankulunkulu ngithuba inkosi buseni izweni ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha onyazi lwezulu amen Mfundisi wenkosi babomgazi siyabonga mfundisi wenkosi ithuba osiphe lona lokuba ke sisike kwelijikayo ngale nkosi okukhulunywa ngayo inkosi yokuthula nomusa noxolo nothando amen Impela singofakazi sayibona sesiwavulile amehlo sesibheka bhekile Impela bekuyinkosi yokuthula nomusa nothando Umfundisi ukhuluma ngezimpongo ezayihamba nomhlambi weimbuzi zafika impongo zalwa ngoba kwakuyinkosi yomusa nothando noxolo ohamba wayilamula wayibuza ukuthi nibangani na Ngomunye unyaka siseyintabeni zakwaDube eGibisila ithi inkosi uma uMbenzuma Collins Tofontofo Mbesuma bayamazi kakhulu abalandela impofana Kaizer Chiefs ithi inkosi uma uMbesuma engekho iKaizer Chiefs ayikori yasho njalo siseGibisila Inkosi ikhuluma ngefront line uthi front line iyangihlupha ifront line ke kuleli bandla angazi ngizosho kanjani ngoba ubaba umfundisi ukhona wayengezi umfundisi ngaleso sikhathi uthi ifront line la ekhaya abefundisi uthi cha ngale komama kunokuthula inkinga ingapha kulezi ezami kuloluhla ngothi lwami yayithola kusho njalo Kodwa ngoba kwakuyinkosi yomusa nothando noxolo yathi ngiyabathethelela kubo laba bangihlupha ishibuka ngemuva ibuka kubefundisa amen Siseyintabeni zaseJudiya ngelinye ilanga kuseyiyo eyayisesihlalweni ngaleso sikhathi inkosi uthingo lokubathiya ithi bantwana bakaNkulunkulu ake niyeke ukuthi menisuka ngokwenu nisuka uthuthuva lwenu bese kuba nabagcotshwa onibakhiphayo la ekhaya bese nisebenzisa igama lami nithi kusho inkosi ithi asibakhiphe ngingazange ngisho mina
yakhuluma igama elibhlungu ngalowo mhlangano ngo-October siseJudea inkosi yokuthula nomusa uthi ithi inkosi uma laba befundisi labagcotshwa senibakhiphile lapha emzini kaNkuluNkulu uma kwenzeka insuku zabo ziphela bengaphandle niyazi ukuthi babuyiswa kanjani la ekhaya ithi inkosi ngingabathethelela mina ngibabuyise kodwa idala zakubo zibuyiswa kanjani ke zolo uma seniyikhiphile lapha ezulwini likaShembe sengibathetheleleke mina bona idala zakubo ke zibuyiswa kanjani sikhuluma ngenkosi yomusa yokuthula noxolo uthi ngolokubathiya amen ngiyagula ngelinye ilanga lapha emzini kaBaba sengilele embhedeni insuku inyanga ezintathu angisalali ukulala okujwayelekile ukulala umuntu ethi cu elala esiqamelweni sakhe sengalala ngiqhiyeme kwiContinental kwiheadboard lapha ngiphethwe isifo seyifundiswa ngizosho njalo ngoba sinegama elikhulu lezi sifo esasingifundiswa esasingiphethe sisho njalo ke uma uphethwe ama-ulcer sithi awuphethwe isifo seyifundiswa yabona nje izifo njengalezo nje umuntu ofana nami nje hayi uphathwa isisu kujiniswa isisu nje nekhanda ngiphethwe isifo somgogodla phecelezi bathi meningitis yabona ngisifo esinzima kakhulu ke leso meningitis lesi sifo somgogodla azivele sihlasele umgogodla wona uqobo siqale ekhanda ngiphethwe ikhanda abantwana benkosi inyanga ezintathu ngilapha ekhaya emzini kaBaba mengigoba mhlambe ngicosha something kuba ngathi amehla ayaphuma sigcina sithatha isinqumo sokuthi cha ake ngiye esibhedlela sahamba sathi u2010 lo lengikhuluma ngawo nyanga 2010 sihambe siye esibhedlela ezintabeni zakwaHlabisa sithi mesifika lapha ya simbona udokotela oqondene nalokho kufa okungifakile esibhedlela ewenze ama test akhe ebuye eneliseke ngawo ethi kunene uphethwe imeningitis lesi sifo kunene sibi siyingozi ngokujwayelekeleke mfoka kunene imphumela yalesi sifo ibambili ayibimningi umphumela wokuqala ukuthi impilo yakho izoba sesihlalweni ngise njalo ngiyakudla ngize emsebenzini yothinga lolu osingalo namhlanje amen ethu Dr Nxumalo umphumela wesibili mfoka kunene uma ungafanga impilo yakho izoba sesihlalweni yonke uthi kulokho kwempela kunene ngiyafunga awudabuli kulokho kubili esengikushilo ewabhala amaphepha akhe enze konke ebese muva ngesihlalo sakhe evala isivalo uma sigwaza uhlezi lapha emva kwami ebhentshi esihlalo kwesinye isihlalo ebese ethi ungethuki mfoka kunene ebuyele endaweni yakhe ebese donsa idrawer edeskini lakhe wakhipha amafayela amane wathi kunene khona into engiyibonayo ebusweni bakho ngibona isibindi ngalokho ke kunene angikwethusi ngalokho engizokukhombisa khona wathi lamafayela abantu abadlule emhlabeni emasontweni amabili adlule bese kuyisonto lokugcina leli njoba ungenele nje ayamuva ayasuka lapha kimi manje eseya kweminye iminyango wathi badlulile laba bantu mfoka kunene ngenxa lesi sifo esikuphethe sikwenze konke siqede bese ngidluliselwa engakangidlulisele ewodini
ebese engidonsa lamanzi khona ke into esiyenzeka manje ezibhedlela angazi noma isenzeka yini kodwa yangehlela mina ngalesa sikhathi 2010 besazi ukuthi uma uzokwenzwa something emzimbeni uyatragwa ukuze ubhlungu ungakuzwa ngqo mina angitragwa wajikela emva kwami dokotela wathatha izinto zakhe wangibandisa ngento ebandayo ngapha emgogodlweni eshoshozelayo mingene egazini wawufaka umjovo wakhe wathi sesiyasebenza kunene wathi kunene ngicela unganyakazi ngoba uma wanyakaza lena lithi engifaka kuwe njengamanje akufuneki ithinte ithamba lomgogodla ngoba uma ikuyenzeka lo mistake kubilo ngasekwenzeka kungenzeka inalithi ithinte umgogodla iphukele kuwe mikuyathinta ithambo umgogodla uhlanganiswe zinyama lena lithi fanele ihambe la ipenetrate lapha enyameni ingalithinti leli thambo lomgogodla wakwenza lokho waze waqeda ngoday 1 ngenile wakhipha amabhodlela cishe angangalomunwe ukukhomba aba isihlanu ekhipha lamanzi wathi mase eqedile bese ngithi mina doctor ngicela ukuwabona lamanzi wangikhombisa lamanzi agrayish in color wena okewenza umpuphulo wakalamula anjalo agrey kanjalo lamanzi ngithi ngicela ukubona inality wena owabona usungulo lokuthunga icathulo in size ingako le knowledge cha ngibonga bese eqedile ebese ngidlulisela TP ward lapho engangizolala khona iqhubeke iprocess ihambe ephambili kuthi ngelinye ilanga ngilele ngalela ubuthongo kade thatha treatment nje emini ngiqhiyeme nje ngele ngibheke phezulu kube sengathi bangcwele kudlala ifilm kube ngathi iroof iyavuleka lapha phezulu mivuleka iroof kuze ubonakale isibhakabhaka sibuhlaza cwathile lebantu bahle uqhamuke if elimhlophe qwa lehle lelifu lithi bese liseduzane bese lihlukana phakathi uphume inkosi uthi ngolena esingayo namhlanje nikhona bangcwele sithi isikabelelo sikaShembe siyayidinga ezokumbonga ngoba singabantu besamhlabeni siyaphambuka ngoba sisemhlabeni ithi miyehla into yasezulwini misiseduzane bese ivula iumbrella yakhe ubaba lena eyayombala nizoyikhumbula leyo umbrella kaBaba eyayombala wothinga eyivule bese eyibamba ngesandla sokunxele ebese khipha isandla sakhe sibe side imino emibili kwafike wayibeka la esibongo loba ngiyibekile wathi mntanami ubuphelele media akukufanele ukuba la ithi sadlala ifilm uqhamuke usister uqhuba lenqola yathi misiseduzane inqola njenganasi isigcobo esiphambi kaBaba uMhlambululi wathi methu ayibeka nje usister engakayibeki esayiqhuba inkosi wayibloka ngonyawo baba wayibuyisela emuva yahlehla yaze yayobambeka epaleni lika Vrandi yathi inkosi akuyise sakho lesi wena ngeke uhlale la ukhuluma omlomo awuthethi manga amen ngaphunyuka kanjalo bangcwele benkosi imisebenzi yothinga esesihlalweni
Imisebenzi yothingo bantwana benkosi mningi angeke siyiqede. Inkosi busise nekuzwela. Amen.